Iti bibisita ni Regional Director, Police Chief Superintendent Franklin J.P. Bukayo aldaw iti Sabado, ket ita nga bininsa-binsana dagiti nagdurdurasan dagiti kaso a napasamak iti probinsya tayo nga Ilocos. Kang ronaan iti kaso apan nakapapatay ni Judge Reynaldo Lacasandile. Iti man pinagipatpatang iti kaming iti media ken tinasaong opisyal ket dagitoy man tinakunana. I'm happy to tell you that we have actually arrested the suspect. No? The suspects were arrested initially for illegal possession of firearms. And when we tried to examine the bullets, nagmatch dun sa baril nila. Kaya ito, scientific evidence, then we have a very strong case doon sa Lacasandile assassination. Yeah. Nakunapay ni Regional Director, Police Chief Superintendent Bukayo nga iti maysa nga isaysayang katda kadagitoy nga panawen ket iti pan nakakimeg dagiti most wanted iti Region 1 ket ita nga dakkelmet iti pagdurdurasan na. Wanted person, regional and provincial level, yung mga nahuli nating yung mga like for example mga cases na Lacasandile case na malaking pangyayari, yung arrest din ni Floresca ng CPP-NPA. So marami po tayong nagagawa na ngayon ay binibigyan natin ng full swing. So I actually are encouraging our policemen to just do that job. Para iti Press Corps, Ryan Pardo.